ndasenze ngo Imana idutabare twese. Ninaomba Mungu na atuokoe. Niko ndatahurika cyangwa ndabyihora. Niko naeleweka ili ngo ntihagire icyo mwitwaza eti msipeleke chochote. kuko murakwiye impembo. Kwa maana mnastahili kulipa. None ni bande bari kubahera? Sasa ni wanani wangewalipa? None sabo nyene. Sasa si hao wao. Ibaze baraje nimwigeze munabahemba. Jiwaze wamekuja hamkuwahi kuwalipa. Imwe mu mivumo namavuga ngo Imana idukure. Katika moja ya laana nasema Mungu ni mivumo twugururiye igihe cha bonke. Ni laana tulifungulia nyakati ya bonke. Imana iragahezagirwa kubwa bonke. Mungu apewe sifa kwa ajili ya bonke. Umwe yarangiriye Constant. Mmoja alinifanyia Constant. Arambwira ngo abakozi b'Imana benshi bo mu gisagara. Akanambia tumishi wa Mungu no mu gihugu cy'u Burundi. Na nchi ya Burundi. Ngo bavuye kuri Etesi. Walitoka kwa Etesi. Mufanye pia utafiti. Ariko igihe Colin Bonkea. Lakini nyakati Bonkea alikuwa na mazi yo kunywa yarayiza. Na maji ya kunywa alikuwa na. Ni habaye n'umuntu amurahaba. Hapakuwa hata kumtisa. Amwana 20,000. Ampatia hata 20,000. Amubwira ngo wakoze kuduheza. Amwambia asante kutubariki. Jewe nushoboye kunchika. Mimi hawezi ukanitoka. Muzobaze. Uulize. Jewe nushoboye kumva imbere. Mimi hawezi ukanitoka mbele. Wambeza kinja. Umenibariki kwa neno. Ntaguhaye amafaranga. Kama sikupi pesa. Madama arabizi. Mke wangu anajua. Arano tugenda ntafite amafaranga nkambura costume. Kuna nafasi naenda sina pesa natoa costume. Kuko Bibiliya ivuga ngo ababagaburiye mu mpembo musangire navyo ivy'umubiri. Mutangie nao vya kimwili. Aba rero Yesu yababujije kujana ibintu. Yesu amewakataza kupeleka kitu. Yesu yaseko ko bajana ibintu. Yesu amekataa wasipeleke kitu. Wewe rero wabuze n'icuba. Wewe sasa umekosa hata cha kuwapa. Urenzaho no kubatuka. Unatie ko na kuwatukana. Mani kororera. Mungu akurahisishie. Ninaheza gucina migozi. Nikimaliza kata isikana. Nditeze ntaye zidasanzwe mu mezi atatu. Ninasubiri ushuhuda usiokuwa kawaida kwa miezi mitatu. Narivuze ko niteze ntaye zidasanzwe mu mezi atatu. Nilikuwa nasema nasubiri ushuhuda si wa kawaida. L'onction. Amavuta atakusiganira pija. Mafuta kama ya kulindi yanakuwa. Si l'onction ne te protège pas, il te dit. Amavuta atakusigamie arakuicha. Acha nimalize. Talibra hadigos kahadigo. Ozika amba. Mon fils urikura naho. Somera umurongo wa 11. Isara cyose. Cyane bihana uzoshikamo. Uhabase ubereye. Umurarire. Gushitsa aho uzovirayo. Ahantu bazobakira aho batazobakira muca musoma. Kwenye watawapokea kwenye wapokei mto. Tugende ndangirize kuri Matayo 10:41. Matayo 10:41. Uwakira umuntu avugishwa n'Imana. Uko avugishwa nayo azohabwa impera nk'iy'uvugishwa n'Imana. Byaraboroheye. Ilikuwa rahisi kwakira ubuvugishwa. Kupokea unabii. Ariko birabagora. Lakini ikawa ngumu kwakira ubuvugishwa. Kupokea nabii. Kandi impera nini. Tena kupata kukua. Niri mu kwakira ubuvugishwa. Zawabu kubwa ni ya kupokea nabii. Niri mu kwakira ubuvugishwa. Haiko katika kupokea unabii. Iri mu kwakira umuvugishwa. Iko katika kupokea nabii. Ngo uzo kwakira umuvugishwa n'Imana. Atakayepokea nabii. Kubera ko ari umuvugishwa n'Imana. Kuwa ni nabii. Azohabwa impera y'umuvugishwa n'Imana. Atapata zawabu. Umuvugishwa n'Imana nzi. Nabii wa Mungu yitwa Eliya. Alikuwa anaitwa Eliya. Igihe abantu bose bari bakenye. Nyakati watu wote walikuwa mu masikini. We yarafunguye. Yeye alikuwa anakula. Yanyoye ikiyaga kirakama. Alikunywa bahari ikakauka. Agiye yanyoye mazi ku kiyaga kugeza aho gikama. Alikuwa anakunywa maji ku bahari mpaka ikakauka. Ariko ageze kuri jya mufakazi. Lakini alipofika kwa asanga ibigomba gukama. Akakutana vya vinataka kukama. Abiriye ko bitangura kugwira. Alipovikula yeko vikaongezeka. Kubera iki kiyaga kitagwiri. Kwa nini bahari haikuongezeka? Charakamye. Ilikauka. Ariko uwo mwakiriye. Lakini aliyepo. Ububiko bwiwe bwagumye bugwira. Toke yake libaki naongezeka. Ndatuye. Yugushikanwa cyose. Watanze ku mukozi w'Imana. Ugiye kuvuga una munsi ya neno Jesus. Sema kwamba yo kwa jina la Yesu. Masakala brahade. Somera 40 mezi. Kandi uzoha umwe muri abo bato. Ubwato bw'amazi apfutse gusa kwari umuvugishwa. Ndababwira ukuri batazobura impera nyinshi. Nazoburi. Hata kosa nini? Nazoburi. Umumama umwe yakira umukozi w'Imana. Uyu mama yarakenye. Huyo mama alikuwa maskini. Abonye umukozi w'Imana. Alipoona mtumishi wa Mungu. Araba muri stoke na chafuzi. Akatizama mostoni. Achafata umunyu. Akachukua chumvi. Ashira mu mazi. Akatia maji. Arakoroga.
akakoroga, aramuzanira akamletea. ngo ibi nivyo nari Eti haya ndo nari kuba mfise byinshi ningekuwa na nari kubiguha. ningekupa. Ntushobora gusohoka utari imfungurwa zawe, Hauwezi ukatoka utakula ariko imfungurwa mbisi lakini chakula ni uyu maji. munyu nama Hii chumvi ni uyo maji. mukozi w'Imana arayanywa, Huyo mtumishi wa Mungu uyo akanywa, mama chakumubiza huyo tu mama akawa tajiri. idaosa Idaosa yaratumiye abavugabutumwa bo hanze alialika bariko watu barigisha wako na fundisha, baracererwa, bari wakachelewa, bafite ikindi gikorane hanze, walikuwa na wengine mkutano nje, abashira mu modoka akawatia bagenda mgani, kuri aeroport. wakaenda airport. Bashitse kuri aeroport Walipofika airport, basanga indege igomba kuguruka, wakakutana vyo basanze indege igomba kuguruka, walipokutana na barahagarara wakasimama, barahagarara wakasimama, barasaba yuko wakaomba indege itoguruka itajanye abo bantu. avyo isiruki kama haijawapeleka. Haya bana haze umviriza, Sikia. barambwira ngo nibishoboka, Wakaambia aca bagira ngo mureke ngende mvugane nabo, akawaambia acha nikawaombe. aca arinjira gutya Akaingia hivi, arababwira abantu, akawaambia mfise abantu babiri ngaho nina watu wawili bategerezwa kugenda, wanapashwa kwenda, place zuzuye, plase zimejaa, ari na kindi twokora, hakuna cha kufanya. murabe yuko mubabisa. Muangalie kisi mtawapisha. Umuntu wese yirabira hasi, Mtu mmoja anajitazamisha chini, abantu babiri watu uzogere wawili resheshe muri internet fanya research, bari bicaye inyuma, walikuwa na kesi. umwe abwira mugenzi Mmoja we akaambia mwenzake tubabise, tuwapishe, barahaguruka wakasimama, bariko barasohoka, wakiwa wanashuka. idaosa aravuga Idaosa akasema kunyene hivi hivi niko atamuntu numwe azotunga nkawe muri Afrika. ndivyo, hakuna mtu hata mmoja atatajiri. Uyo mugabo yabaye umugwiza atunga wampere muri Afrika. Huyo baba alikuwa tajiri wa kwanza Afrika. Ibaze rero abasigaye mu modoka mengo barapfuye atari kinga bavuze. Jiwaze wenye waliwakia mwavio, inawezekana walikufa wakununuaga. I pray for that church. Ndasenge yurushengero. Imani tubahore twese mu izina rya Yesu. Tuwe sote kwa jina la Yesu. My Jesus. Yesu wangu. Ikintu udatahura Kitu awelewe. jama Lala. Gona. reka ndakumire le place le plus dangereux. Acha nikwambie ibibanza biteye ubwoba vya mbere mwisi. Si muzuba, Sio katika ni jua. muri ligala y'abantu bariko baratuka Imana kukicarana nabo. Ni katika ligala ya watu wanatukana Mungu na keti nao. Ni muri ligala y'abantu bariko baratuka umukozi w'Imana ukicarana nabo. Ni katika ligala ya watu wanatukana mtumishi wa Mungu na Iyo keti. ni danger zone. Hicho ni kibanza giteye ubwoba cyane. Abantu benshi baracica. Tena wengi nikiketiemo. Bava mu kibanza. Ninapotizama macho yenu mnahitaji kufa. Kuri YouTube, Kwenye kuri YouTube, Facebook, kwenye Facebook, quels sont les commentaires que vous faites? komanteri zihe mukora. Igihe bavuze ko Alf Lukao yazuye umuntu, Nyakati waliposema kama Alf Lukao alifufuka, n'abitwa abakozi b'Imana baramututse, na wenye wanaitwa watumishi wa Mungu walimtukana. abantu barindire kubohorwa nawe. Alafu wao watu wanangojea kufunguliwa na nani? Jewe ikintu ntata Mimi kitu ambacho sikielewi. horanuka. Madamu yigeze kubona video Mke wangu aliwahi kuona video y'umukozi w'Imana yasengera abantu bafise inzoka. ya mtumishi wa Mungu alikuwa anaombea watu iko na nyoka. Kudadi dadi. Eti Dani. Nikaitizama. Ambia mama. Nigechamu. Alikuwa na nyoka. Yerafisi nzoka. Sasa bie sielewi nini. Ivyo natahura jeo. Na biacha huko. Ndabirekeza hiyo. Komantere zarizi. Komanteri. Rabo umukozi w'Imana Tizama mtumishi wa Mungu asengera abantu bakomeza inzoka. anaombea watu wanapiga nyoka. Kubyambia wewe. Ivyo tatahura ni wewe. Bashira abakristo. Walifanya kitu. Yabwiye abakristo Aliambia ngo Wakristo, kubera ko muri namazina kwa sababu mko kondoo za Mungu, mugende mujye bijya byawe. mwende mkule majani. Abakristo baragenda Wakristo wakakula majani. ukuntu twenze byonyene uranyemeza Isi unacheka yuko unanikubali bari guhura n'iyo video ya kuwa ungekutana na wari hiyo gukomanta byinshi video, kurusha abantu. ungekomante mengi kuliko wengine. Muri ivyo bintu Una- iyo video narayibonye hiyo video ni naco navuze sikusema, n'ubundi turi intama. nikasema na hivyo tuko kondoo. Izi ntama zarateye intambwe ikomeye Hizi kondoo zimepiga hatua kubwa Amen. kabisa. birabira ku ruhande Nikajitizamia pembeni, nisijikokotei sinikwengere ibyo ntataho yale ambayo siyaelewi, navyo mvuga sibisemagie kuko nawe wovuga kwa maana udafise kama icyo ukisema, uhindura hauna cha nico kimwe no kubadilisha. guceceka. Ni mamoja na Uwemerewe kunyamaza. kuvuga ku kintu ushoboye guhindura. Unakubaliwa kusema kwa kitu unaweza ukabadilisha. Niwaza nga Ukija I hapa pray for people zingira wangu, nagira gutya nafanya hivi bakaba wanakuta utabitaho kama uelewi. Funga macho navyo yako na nabonye uimbe. Fanya kama vile umeona. ukuvuze ngo abana badayimoni Maana ukisema hawa ni mapepo, Imana niyo yabitambuye niyo yamumekiye muri Adamu. Mungu ndo alianza, kwa maana ndo alipumulia kwa Adamu. Yesu dutie nguvu. Yesu
nico gituma ugiye kureba abakozi b'Imana muraba muri internet Ndio maana ukitazama watumishi wa Mungu internet ivyo bakoreshwa ushoboye kubibona venye unaona wanatumikishwa na soko na wanatumikishwa kuko narashigikiwe shengero hili imani tupatie. Andika hizi verse chakabasi kitabu cha kabiri cy'Imigani kabiri cumi na kabiri. Elisa abonye Eliya ateye. Elisa akoma induru. My father, mighty defender of Israel, umurinzi akomeye wa Israel. Elisa yabonye umuntu w'Imana ariko aliona kama mtu wa Mungu kama ndio mlinzi wa nchi. Utegerezwa kumenya yuko umuntu w'Imana mu muryango ari protection. Unapaswa kujua kama mtumishi wa Mungu ndani ya familia tangu umuntu w'Imana bagendeye niwe nyishuye au mtu ambaye wa Mungu anawatembelea ndiye jibu yenu. Igitangaza chambe muujiza wako Elisa yakoze. Elisa alifanya bita public miracle inaitwa muujiza wa fasi. Mugitabo cha kabiri cy'Abami kitabu cha pili cha kabiri 19:22 abantu bo mu gisagara baraza kuri Elisa bari bazinanye na Eliya ariko baca kuri Elisa baramubwira ngo kino gisagara ni cyiza cyane urabona ukuntu cyubatse ariko amazi yayo aterura uburambu atavuga ngo iki gisagara abantu bavyara abana bagapfa. Elisa aravuga muzanira umunyu agenda kuri source arezi igisagara kuva ico gihe amazi y'igisagara aba meza. Ninde solution y'igisagara? Elisa ariko aragenda ageze mu nzira ahura n'abahungu werupara arabavuma. Bibiri bivuga ngo idubu iratabagura 40. That's the Bible. Wa mu profeti yakijiji gisagara ahejeje kwica abana mu ikara. Abandi bana mafuta yarabatabuye wengine watu mafuta aliwachana pale ya kuwasaidia. Abandi bana mafuta yarabateye wengine mafuta aliwakokota. Sinzi biriko biraba mu buzima bwawe. Sijui vinavyotokea maisha yako. Sinzi biriko urahura navyo. Sijui venye unakutana navyo. Peut-être ni wewe. Yawezekana. Peut-être ni mu quartier wanyu. Yawezekana ni mtu. Peut-être ni umuntu kanaka. Yawezekana ni mtu fulani. Imani duhaya kandi. Kuona Mungu anakupa nafasi. Dufate iminota 3.